I pozdrav osvajač armije, dobrodošli u još jedan novi videoklip i danas započinjemo još jedan serijal, a moj kanal je poznat po dugotrajnim serijalima koji traju po 1000 epizoda, ali ćemo se potruditi da ovaj bude onako baš pravi serijal. Mada očekujte da ću u skorijoj budućnosti obnoviti one stare serijale, ali da ne skrećemo temu. O čemu se radi u ovoj današnjoj epizodi tog serijala i o čemu je zapravo serijal. Znači, bit će serijal o tome kako, to jest u serijalu, ja ću pričati lorove, to jest priče o herojima, jer svaki heroj u League of Legendsu ima priču koja stoji iza njega. I današnji heroj je Aatrox, tako da krenimo. Sigurno ste u životu čuli mnogo mitova, bajki i legendi. Većini niste vjerovali, ali upravo ću vas upoznati sa jednom koja je u stvari istinita. Ovo je priča o legendarnom ratniku pod imenom Aatrox. Prilikom prvog susreta sa ovim svijetom nisam ni očekivao da ću upoznati tako mnogo rasa, od izopačenih i besnih pa sve do miroljubivih i poštenih. Ali rasa kojoj Aatrox pripada do tada mi nije bila poznata. Darkin, drevna, zaboravljena i skoro potpuno nestala rasa sa samo 5 preživjelih predstavnika. Ostala 4 ostaće mit. Ono što sam saznao o Aatroxu, kopajući i raspitujući se po drevnim bibliotekama čitavog kontinenta, nije mnogo, ali u svemu pomogao Ezreal sa svojim fantastičnim otkrićem. Aatrox ponosno posjeduje masivno sečivo kojim upravlja savršenom ravnotežom, prosjećajući sebi put kroz legije ratnika, poput plesa, hipnotičan i ubitačan u isto vrijeme. Sa svakim palim protivnikom, Aatroxov mač kao da sakuplja krv protivnika, upijajući on jača njegovu moć i brutalnost, čime nastavlja svoj elegantan pokolj. Međutim, ono što je Ezreal uspio da sakupi govori o ranim pričama, mitovima koji su obeležili istoriju. Ovo je zapisano na drevnim svicima i čak i ja, koji poznajem skoro ceo svijet runetere, ne mogu da poverujem koliko je toga ostalo skriveno. Rane priče o Aatroxu govore o samo pobedama, svici govore o ratu koji se desio veoma davno, između dva velika naroda, upamćena samo po imenima Protektorate i Magelords. Tokom vremena Magelords su pobeđivali u veoma bitnim i razarajućim bitkama. Ubijajući protivnike, ostavljali su ih na samoj ivici istrebljenja. Na dan njihove finalne bitke, armija Protektorate se našla u škripcu. Brojno nadječani, umorni i gladni, veoma slabo opremljeni, nisu vidjeli velike izglede da dobiju ovu bitku. U svojim dušama već su se pripremali za konačni poraz. Baš onda, kada je skoro sva nada iščezla i kraj bio skoro na vidiku, Aatrox se pojavio u redovima Protektorate. Prijatelj ili ne, niko nije bio svjestan odakle se on stvorio. Sa samo par reči naredio vojnicima da se bore sve do posljednjeg, a potom i sam ušao u bitku. Njegova prisutnost odisala elegancijom, čime je inspirisao srce već očajnih vojnika. U prvim trenucima, u potpunom čudu, mogli su samo da stoje i da gledaju sa čuđenjem kako ovaj nepoznati heroj probija svoj put kroz neprijateljske linije. Njegovo telo i mač kretali su se kao jedno, kao da je mač bio sastavni deo njega. Odmah potom ratnici su u sebi osjećali neverovatno divljenje prema heroju i neopisivu žeđ za borbom. Prateći Aatroxa u pokolj, svaki od njih se borio poput desetorice. Inspirisani njegovom snagom i voljom, čak i mladi su pritekli u borbu. Na kraju Protektorate je konačno odneo pobedu, koja se na početku činila tako dalekom i nedostižnom. Aatrox je potpuno nestao nakon borbe, ali srdžba i volja koju su vojnici Protektorate narod osjećali nikada nije nestala. Njihov neverovatni trijumf u ovom ratu doveo do još velikog niza pobjeda, gdje su se svi na kraju vratili svojim domovima, kao pobjednici. Njihovi sunarodnici, prijatelji i porodice usklicale su od radosti i prozivali su ih herojima. Ali iako su spasili cijelu svoju civilizaciju, tama je ostalo u mislima svakog od ratnika. Nešto u njima se promijenilo. Tokom vremena memorije o legendarnoj borbi su polako ostajale u prošlosti, kako bi bile zamijenjene sa nevjerovatnom žalošću, jer su konačno shvatili šta su radili. Upravo njihova dela i herojstva koja su počinili, u stvari su bila samo brutalan zločin počinjen od strane njihovih ruku. Tuga je prevladala u srcima vojnika, dalji tok priče nije nam poznat. Priče kao te bile su prepričavane, ulepšavane i uspjeli smo ih pronaći u veoma različitim kulturama i narodima. Ako je svakoj od tih priča verovati,
Atroksova pojava mijenjala je kurs ratova u veoma bitnim trenucima istorije. Kroz sve ove priče prožima se jedna stvar, a to je njegova pojava u ključnim trenucima i mračnim vremenima, kao i neverovatno herojstvo kojim je odisao ovaj legendarni ratnik. Njegova prava priča još uvijek nije ispričana, ali on će uvijek ostati kao spasitelj mnogih naroda i samo oni pravi će znati razlog zašto su danas živi. I njegove reči su: neki se bore za čast, neki se bore za slavu, važno je samo boriti se.